amahoro y'Imana kuri wo bana natwe muri gahunda zacu z'amakuru za buri munsi unyuze kuri izi channel zacu zombi arizo AM TV show ndetse na Gasabo News 24 ngo hayikaze muri gahunda yacu y'amakuru nimba uri mushya hano nagushikaza gukora subscribe cyangwa se sabone kugira ngo ujye mu bambere bagerwaho n'amakuru n'ibiganiro tugutegurira umunsi kubundi nimba ukunze ibiganiro byacu bisharinge bigere kure hashoboka byoreze inshuti zawe nazo uzisabe zohereze inshuti zabo kugira ngo mwese mubashe kumenya amakuru ku gihe nimba ukunze kandi ibiganiro byacu wakanda like cyangwa se kwadusigira igitekerezo cyawe aho muri section ya comment tugasangira ijambo muri gahunda y'amakuru turekeza muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo haravugwa inkuru yuko hatanzwe impuruza ya M23 ivuga ko hari genocide ingabo zirimo ingabo z'u Burundi zigukorera abanyamurenge bo muri Kivu y'Amajyepfo. Uyu mutwe wa M23 watanze impuruza kuri genocide uvuga ko ihuriro ry'ingabo za Republika ya Demokarasi ya Kongo rigukorera abanyekongo mu bwoko bwa abanyamurenge. Ni mu gihe kandi umuyobozi w'umutwe wa M23 mu rwego rwa politike Bertrand Bisimwa yaburi ingabo z'u Burundi ziri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ko zikwiye gutaha azibutsa ko abantu barwana uburenganzira bwabo nta kintu na kimwe baba bari mfite icyo guhomba. Iyi ni nkuru tugiye kwibanda muri gahunda y'amakuru ureka dufata akaruhuko gato ngaruka mu kanya gato nguha ikaze mu nkuru ku buryo burambuye nguha ikaze nguhaye ikaze muri gahunda yacu y'amakuru ngiye mugiye kubana muri gahunda y'amakuru nitwa Etienne Besabesa ngwino nkujyane muri Kivu y'Amajyepfo. Muri Kivu y'Amajyepfo haravugwa inkuru ivuga ko M23 yatanze impuruza kuri genocide ingabo zirimo iz'u Burundi zigukorera abanyamurenge bari muri Kivu y'Amajyepfo. Umutwe wa M23 watanze impuruza kuri genocide uvuga ko ihuriro ry'ingabo za leta ya Republika ya Demokarasi ya Kongo riri gukorera cyane abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi b'abanyamurenge. Uyu mutwe mu itangazo wasohoye wavuze ko bari abaturage bari gukorerwa genocide n'ihuriro ry'ingabo za Kongo zirimo FARDC, FDLR, Wazalendo n'ingabo z'u Burundi ndetse ngo genocide barayikorera abaturage ku manywa y'ihangu barebera. Umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yavuze ko ibitero by'iterabwoba ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kugaba ku banyamurenge biri gusenya ibikorwa remezo birica bikomeretsa ndetse bikanavana mu byaba umubare munini w'abavandimwe b'abanyamurenge. Ingabo za FARDC n'izirimo iz'u Burundi bafatanya ku rugamba zishinjwa kuba zimaze igihe zigaba ibitero mu duce tutuwe cyane n'abanyamurenge nk'ahitwa Rugezi, ahitwa Minembwe, ahitwa Mikenke, ahitwa Kundondo, mu Rurambo no mu nkengero zaho. M23 inenga umuryango mpuzamahanga kuba ukomeje kuruca ukarumira ku rugomo rukomeje gukorerwa abanyamurenge hano muri Kivu y'Amajyepfo. Uyu mutwe washyize mu majwi ingabo z'u Burundi nyuma amasaha make umuyobozi wawo mu rwego rwa politike Bertrand Bisimwa aburi ingabo z'u Burundi ziri muri Kongo ko zikwiye gutaha azibutsa ko iyo abantu barwana uburenganzira bwabo nta kintu na kimwe cyo guhomba baba bafite. Ibi Bertrand Bisimwa bigarutse mu kiganiro giranye n'abanyamakuru kuri iki cyumweru ni mu mujyi wa Goma. Ni ikiganiro cyagarutse ku ishusho rusange bice M23 imaze gufata kuva urugamba rwo guharanira uburenganzira bwayo rwashyirwamo imbaraga. M23 igenzura ibice bikomeye bya Kivu y'Amajyaruguru birimo umujyi wa Goma n'izindi nkengero uzawo zinagenzura kandi umujyi wa Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo. Ukurundi ruhande ingabo z'u Burundi zikomeje kurwana ku ruhande rwa leta ya Kongo mu bice bya Uvira hano muri Kivu y'Amajyepfo. Bertrand Bisimwa yavuze ko nta mishyikirano M23 ifitanye n'igihugu cy'u Burundi kuko ari igihugu kirwanya uyu mutwe ndetse ko icyo gisirikare gifatanya n'umutwe wa FDLR. Yagize ati hari abarwanyi benshi ba FDLR hafi y'umupaka aho bari kwisuganya ngo batere ibirindiro bya M23. Aho niho ibitero biri guturuka igisirikare cyabyo kinjira mu bice byacu ndetse kikica abaturage. Bertrand Bisimwa avuze ko ubutasi bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo buri gukora cyane mu duce twa Uvira hanyuma bugatanga amakuru ku ngabo zikoresha drone zikarasa mu bice birimo abaturage. Yagize ati dutekereza ko ubwo intambara izabirangiye ingabo z'u Burundi zizasubira ku butaka bwazo nta kibazo dufitanye n'abarundi n'abavandimwe bacu abayobozi babo bari gukoresha igisirikare mu kwica abasivili b'abanyekongo nitwashyigikira bene iyo guverinoma. Yagize ati icyo tubasaba no kuva ku butaka bwacu kuko amahirwe amwe dufite nukwicara na guverinoma ya Kongo tukaganira tugashaka igisubizo nkuko ingabo za SADC zatashye nabo kwiye kubigenza batyo bagasubira mu gihugu cy'u Burundi. Bertrand Bisimwa yavuze ko nta nyungu M23 ifite mu Burundi ko iyo iri
ifite ku butaka bwayo kandi ko nta kibazo na kimwe iteye Uburundi. Ati Uburundi bukwiye kwita ku bibazo byabwo butohereje abasirikare kwica abasivile hano muri Kongo. Yavuze ko mbere yuko Uburundi bwinjira muri intambara yahuye na perezida wabwo Evariste Ndayishimiye amusobanurira uko ibintu bimeze. Icyo gihe Ndayishimiye ngo yabwiye Bisimwa ko intambara ya M23 imeze nk'iyo CNDD-FDD yanyuzemo. Yakomeje agira ati yavuze ko ari akarengane katumye bafata intwaro hanyuma no kubera icyo ari gukora ibyo yigeze kurwanya. Reka mwibutse hamwe n'izindi guverinoma i Burundi, mu Rwanda na Uganda hose bagiye ku butegetsi nyuma y'igihe bahezwa, barwanyije akarengane baragatsinda. Museveni umunsi umwe ari Kinshasa yigeze kuvuga ko we na Kagame bagiye ku butegetsi nyuma yo kurwanya ihezwa. Yatanze umuburo icyo gihe ko abahejwe uyu munsi bashobora guhirika ejo. Ubwo nibwo butumwa aduha Kinshasa, iyo abantu bahejwe ntacyo guhomba baba bafite, barwana nta kwitangira kugira ngo babeho. Nibyo turimo gukora. Hashize iminsi misozi ya Uvira hari imirwano ikomeye hagati ya M23 n'ingabo za leta zifatanyije n'u Burundi FDLR na Wazalendo. Ni imirwano yabereye mu bice bya Rugezi, muri teritwari ya Fizi, muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'ahandi. Bisimwa yatanze umuburo mu gihe perezida w'u Burundi yagira uruzinduko Kinshasa agahora mugenzi we wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi Tshilombo. Uyu ni umusozo wacu w'inkuru. Reka ngushime cyane ho banatwe muri gahunda zacu z'amakuru za buri munsi. Amakuru nk'aya nakagarukana kuri AM TV show na Gasabo News 24. Shalom. Maana Burundi ni nchi ambayo inatupiganisha pembeni ya DRC government, na wao ndio wanakuwa huko kwao leo wanaweka adui nyingine ambao ni FDLR. FDLR zinakuwa kuli nyingi na zina organize wao wenyewe huko ili waweze kutukimbiza, kutupiganisha. Kule ndio kunatoka ataki zote ambao zinaenda zinaua population yetu ya Mayo Plateau kupitia jeshi yao. Huko ndio kunakuwa intelligence services za Kongo ambao zina monitor hiyo sekta yote na zinapangia watu, zinapana sible kwa zile drone za DRC government, zile drone alafu zinaenda zinaua watu. Hatuna uhusiano hata moja na DRC ya Plito na Burundi. Lakini perspective gani? Chisi. Perspective yetu ya maongezi peke yake. Tunawaza kwamba do ikimaliza hiyo vita, hao watu watatoka na wanaenda kwao. Maana sisi hatuna shida na Warundi. Warundi ni wandugu zetu. Lakini kunakuwa siasa mbaya Burundi ya viongozi wao ambao wanatumikisha jeshi yao kuua Wakongomani. Na sisi hatuwezi kusupport government kama hiyo ambayo inafanya vitu kama hiyo. Kitu ambacho tunawaomba ni waweze kutoka maeneo ya nchi yetu, wafanye kama vile SADC ilifanya, withdraw forces zao. Hiyo ndio tunaomba. Maana leo option ambayo inakuwa ni kusema Wakongomani wao wenyewe wamalize shida katikati yao wenyewe. Ndio maana tunaomba hiyo force ya Burundi itoke hapo, warudi Burundi. Sisi hatuna hata nia moja ya kwenda kule kwao. Hatuna hata nia moja. Sisi tuko kwetu, tunajipigania sisi wenyewe, tunajihami na hatuna nia mbaya kwa hiyo nchi. Tunadhani Warundi wako na shida zao kule, wanapaswa kuzimaliza wao wenyewe. Lakini hatutaki Warundi wakuje kuua raia yetu ndani ya nchi yetu. Hiyo ndio kitu ambacho tunaweza kuambia government ya Burundi watusaidie. Mimi nilifika hapo mara nyingi Bujumbura na nilikutana na rais wa Burundi. Mbele hivi vitu mbele wakuje kujiingiza ndani ya vita. Na nilimuelezea shida zetu. Na yeye mwenyewe aliniambia, nasema ninaona hii shida yenu inafanana shida ambao sisi tulikuwa nayo sisi kama CNDD FDD. Na hiyo shida ndio ilituma na sisi kama CNDD FDD kuanza vita ndani ya nchi yetu. Aliniambia hivyo. Sasa kwa nini leo anakuja kufanya mzoro, anakuja kuleta shida ndani ya nchi yetu? Wakati yeye mwenyewe anajua kwamba vitu ambavyo tunapigania ndio wao wenyewe pia walipigania.
Alafu naomba ajue kitu kimoja, iwe Burundi, iwe Rwanda, iwe Uganda, government ambazo zinakuwa hapo zilitokana na ubaguzi. Ni watu ambao walibaguliwa kwao, na hiyo government ambayo iliwabagua ilipigwa ikashindwa vita, na wale ambao walibaguliwa walikamata madaraka. Nataka kumkumbusha hiyo swali aijue. Na hiyo swali pia Rais Museveni kuna wakati alisema huko Kinshasa, wakati walifanya meeting yao ya mechanism hiyo ya implementation ya agreement ya framework ya Addis Ababa. Museveni alisema ujue kwamba mimi na Rais Kagame tuliingia kwa madaraka kutokana na siasa za ubaguzi ambazo zilikuwa ndani ya nchi yetu. Hawa ambao wanakuwa kesho wanaweza wakakupindua. Na hiyo ndio message pia ambayo nasukumia watu wa Kinshasa, wao wanajua, ninawakumbusha. Na hiyo ninakumbusha pia rais wa Burundi, kama naye alisema kama alibaguliwa ndio maana alikamata madaraka. Alafu mtu ambaye anabaguliwa hana la kupoteza bwana, anapigana, anaweka nguvu zake zote mpaka anahakikisha kwamba anakuwa safe. Na ndio vitu ambavyo na sisi tunafanya.